Ndionga ya ruamu no garone ya rais ni akarina tongeria ba matora kuma Meru nitete na mbere na kwithira kiamo kirone nya kumenerwa ni akariba Meru bamwe bakionekana kwithira bakiwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na bangi kwithira bakithukira ayumbe boy kirage kwerekana ibo kwa nkombo cia Rais Ruto rware turenda kwithira tukimenya kethira no wiretu ni uritingwe bwa mubunge okuna gishugo giaku ikyo kiriko mubunge okuno uriko na nukenete ni uritingwe bwawe mwankanende rikana kwithira kiaraniria abatu okulokira namba yetu SMS niyo 23578 na nkulokino withire witutumire chokyo giaku okulokira mitandao yetu yo kinyaniria rikana namba yetu SMS niyo 23578 na ngatire kwithira nkithoma gichokyo giaku obura yo tukinyila methene yetu ya ndeto yeye muyagera tukuthuranirite utukubwirwari Yara tukudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mubunge Julius Taitumu na metheka lentore okirithanagia siasa kiemathiko ntere cia lare Thirikari ya kaunti ya Meru kuthuya riboti yegie uthurania bwogoti igikaro kiria gitongeretwo IDG Linda Kiome Akaribe Gembe no thukia maandamano nyuma ya mwekuroti wora nyuma ya kwerekana kuwatwa Kenya na mukari omwe wa mara kuthara bonene kiuremi bwa kuungania imera Kadha mwanya muno nontu bakona kanya gakwatana abadu kiendeto chieto onimbeto awini wa Kenyero na mwana leto amathithio tukobwerwa Purity Richard Deto Chieto ikambiriria thai. Asiasa ni wete monki ke mathiko ya mwari monto itabari kaburu orore isekeni ya mankei mathiko yara ya bwethekete ntere chialare buyu nyuma ya mubunge wa Gembe North ni kwethira kiumira mubangania wa kiama kia DCP mitheka lentore aramurete otariria Meru kira baretere arirari minister Woremi hantu akwithira kithiolonka Meru kwithira kiringira Ndeberi Gachagua na kiama kiawe buinyuma ya lentore no kwithira kimeneria bonene ndionga ya Meru garone ya rais agieta michemanio yota kaita na raonekete nya kwithira kimeneria abunge ba kaunti ya Meru bonene mwadiki wetu Andeto Nicholas Tabari na tuambiririe na riboti yo. Kujite kuringeria kaburu na tumuheshima na tukadhura tukangenta wanaweza sifiwe. Amen. Kungenta na kudhura iko kinya kaburine kaburu na gwekira muthetu. Uju ibatire wa kanisa ya Lare ya Catholic akiuria atongoria bagi siasa baba kuri mathikoni ema kaburu kana amankei batikaithiro bagiokanira amonogi siasa no ende amonogo mpathochi onekana gatigate igatongoria baba kuri ku muno mantoni megyo gwatimbaru bathirikari ena ire kwetongoretwe ni Daktari William Ruto antu wenda State House batumira milioni maneli milioni mbi kirasi kimwe oka ni milioni imwe kirasi oka ni mbi ko irasi basukuri bya rero irasi manele na ntuko imwe na mumero tibe na byo kupata safari eto abuka yura milioni 200 kana mbesa ngirie 10 wa mtu yet anto na baina thina ya kirasi kana maruto yangi onde tanjeno na tutimo mbogyoria mbese yiteke budget na mbese iko assume tuteko menyeina kama mwa na mieri ana bale kwa beleiteni Why did they campaign for that government? So to itumuwe tanara asongo rato atimare kemu tuandika chata ya Meru nawe itoure bya byonde twenda tuthithirwa so we to State House nete ahwire
twekuwa barabara ekaelo wangaku mbesa niya na budget twekuwa insecurity tukathiria ina tukinyite ni faro in round niya niri nyero ngombe chapa ni gayiro na nara jeruire na chapa John na barabara hagi lakini nuaresa nenda mnage tano era tuembe ndio batiere leo aresa nenda mnage nuare wasiri mnage hele bera awe jedambo au bera uwa ngombe uwarire yiroro ne wari minister wari bwasho ala ngombe dia ngirigasha kana ichangasa dia ngirigasha luche wanda want do for those people to ngombe ni yiro kana deneu kira tumba kuona kithirikari ikuo, let's go for it. Kenda tumba kufaidika titowete kaneria kakuro weta ukuwatero kikira kureku wewe fanya hivyo unataka, lakini for now let us maintain our silence and work with that government that is there. Igitare mathiko mama Kaburu kana Aman K na kathitwo bone neno ntuba kwirutaniria gwake na tumendere turahotia today and we thank him for that because he stood up for our community and then let them to power. So oniamide kuyola is a hero to me, uncle na mtu endete anto. Today is just another day of the year. But what you can do in a day can transform your life in the coming days or the coming years. So let us learn from this great man. The values that we've heard from the life of Man K is quite encouraging. Kumalare Gebe North, Petan Class, Chabari. Tugeta mbere ni ati thirikari ya kaunti ya Meru Rwari ni thirite kithuja riboti ya uthurania bwogoti gikarukira giotongeretwe ni munini wa gavana wa kaunti ya Meru nwe wakili Linda Kiome na kathite okura kwa ngwataniro kana rwangine ruhara akuyirite kuongeleka mwaka milioni 22 kimbe chaira choyanitwe mweri jwa 8 kwaringithanwa na milioni 16 ira chiothuranitwe mweri jwa 8 mwaka muthiro. Ameru ibarombeto kwithira bakieba kurea mbecha baribari mogotine yoibo kenda kwinga twanya twawamba muthuri murio kigatumenyethie chuna njira ikinyanirite. Mbere na rwati kaunti ya Meru batongete munini wa gavana Linda Kiome na atongire bangi ibombite kuthoba kia mgamatano uraba kathoba kiongera mbeca iri kuthurania na kaunti ya Meru bakenya na mungwanano na kwa mweri jwa 8 mbeca ciongerekete na milioni 3 chiringithania mweri jwa 8 ja mwaka muthiru katogo compare mweri jwa August jwa mwaka ja 2025 na mweri jwa August mwaka ja 2024 ituongerete na milioni 6. So totegete uria collection yari mwaka juthiri omweri ja jojo August jojo athira na collection ira tuonete mwaka jojo the same month mbeca ichiongerekete na milioni 6 na chiongerekete gukurukira training ira twathithirie aiti betu bangugi ikenda bomba kumenya njira cia kuinga winyangia bwa mbeca na njira cia kuongera revenue. Arana liba gwite moroto jwao ni gutigiro tembecha irothurano baribari. Kanchoke mbuge Ameru ntukwerengi tugire manto ja collection ya revenue ito change tie mitaratara yetu na tutigwitikiria kurea revenue kinya parking fees kana mbecha iria chionde bukurea ndene county government bukarie ni mbecha yu in cash ibatere kurewa ukurukira M-Pesa code number *412# ire gutonyithia mbeca yu ndene emiuko account government directly na uni utukomba kuthiria winyangia bwa mbeca uria buriagwa nabu in cash na tuwitikaniria kwi measures twetete kuyukia cia kuwata baraba kuyukia mbeca baribari baraba kweyana na baraba kuyukia especially cases points tukayukiana tukatwa kwa ngari gatwa kurekonda wa ira ciukuluka tuna monitoring team itionekana kethera cithite alafu list ya ngari ira cionthe cia kuluka lori ira kulukite igatwa kwalila kwa kethera in the system ni kuonekana irei na
wethera oterere okawata okathia to nontu tuketha tukukia number plate yethe unaonekana nukulukira in that access point and then later tikonekana in the system measures will be taken. Na minister kige na Monica Kathono ethwa kiuga atikagita gaka ngavana steka bakutho bakirega mutando di procurement nura litingoge batiraitana bwega i procurement system ne preparation ite bithitwe accordingly ute training ya bithwa batabithwa training na nyari tingwe batabithwa training yani preparation ya ku shift to the new way of procurement ite bithitwe tekanga banasi ba ku resist ya na piloting ya bithirwa only 3 counties so i preparedness niyo teka kwende na bila bakuromba ikagita ga kwa prepared Muthuri Murioki Uru TV mutirwa kangangi Rigana twekuria kiuria gitu ya ntukwirwa tukwetu yerwa ritwe kuria ati mubunge okunori kuna noiretwe ni uritingwe bwawe mwankanende rikana kwithirwa kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS niyo 23578 na tukaithia tukithoma gichokio giaku Tugita mbere ni ati mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na chietete kwithira gichokera kaunti ya Tharaka Nithi kuringa siasa cia ntheuru inyethira kiendio nganthiru na onekanire kwithira kiona nkanga mbote ntere cia marimanti bwekumane na karie bantere ukuonekana bakiwa tambaro bonene munini wa rais wa ntheuru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki Kalonzo na inyeleti ati ye katiba aina kioto gya kwithira kilionga kona chionthe cia ntheuru ya Kenya inyethira no arutire ruregani na thirikari Kointare tunyume mutongero kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kwingatwa ni imwana kagita kandi ongeentereje marimanti imwana bila bia kathaga munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na kuina rwimbo rwa tutam Okay sawa Mutongeri joke maki kia Wiper Kalonzo Musyoka liwaligwa kwa makua kathithia ndiongengi kaunti ya Tharaka Nithi kienda kwalanire na kariba kaunti no. Oh yeah. I must go back to Marimanti. I'll go to Chakariga. I'll go everywhere. Yeah. Hakuna shida. And I think by the way this is a very small incident. Yeah. And I know if I was Kenya Kwanza I would act the way they acted. Fine. Kalonzo kinyagili na wetikia kariba kaunti ya Tharaka Nithi ni bawantam na ni bakumugwata mbaru. So people of Tharaka Nithi, we thank you. We know you are with us. And we know you are one term. Mutongeri jo kiama kia Wiper na uloka gitaka menelite kale tongore bagi siasa kutumira imwana kwangaratani misemani na siasa bangi ni akathita kariba kaunti ya Tharaka Nithi nontu bakola kutumira maiga kwangaratani musemani ojo wae. You know that 20 people, by the way, I really congratulate them. They were not violent. I wish there was the same in Berry. Why the intolerance? Because I was enjoying every moment. The great majority of people in Marimanti, and Marimanti very close to my home in Sekuru, were one term. But somebody had to explain that they are still around. All right? I was very happy with the young men. They did not throw stones. They were just shouting, 10 of them, or is it maximum 10, 15, shouted. And we enjoyed. And I didn't want a confrontation. Na ukagitaka munini wa governor wa county ya Machakos Francis Mwangangi na ulite munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kuromborekeri nontoboe kalikelele Mwangangi akiwa Kithure Kindiki atiromborekeri baka mwingira kuthithia misemanio ntereje kamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka si kama hawa wengine wamekuwa wakifukuza. Nataka niseme mchana wakiendelea kufanya hiyo wafanye hiyo mahali ingine. Bas na mimi nawaomba wasikuje pande hii kwetu kwa sababu so far tumewaachilia wamefanya kila kitu ambayo wanataka. Hiyo hatujafurahia and we are expecting Kithure Kindiki and company to apologize to His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka for that act. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Akari baigiembe no thibo yete mathigi na kuandamana hutariria kuria kwanirwa kwa hikumani na wongele kubwa makarika ya wagagia ntere iyo ibachokete bethira bakiromba thirikari kwithire kiongelo kariebo kenda batigete asara ya mioyo janto na inya asara yotonga bwinyuma ya mwekuromwe kwithira kiwato kinya mbere yawe kwithira kiurawa imaitha barenya bakwirekana kwithira bakiwata kinya antwarume no bainyange kiwendo. Nicholas Chabari aina ripoti.
Oji mururungano ogwe kuruna kurukuma antura mwanya cha wandia natho munondo andaira ibarimaga na ara barurunganite nonto bakira bakuga ati bakuthinambe na kuthangirwo bari ndwanda agita ria batithana kuthurira menda yao na ara bakuga kinya ekuru baingi bari watu wa Kenya bari mendani wena mware uwetwa kanini na we arepwa sande na nsuma tato onge arepwa mwaka thai wena kinya ntomorome oreperi kale mankware thai esibitare beya mwaka kiola mesiere na benga na arebele tuona batu totegiraki anto bai boyere ngombe bathiria bayokia mbori ngekoro ire wai tegethete nzabe so iceretherwe kamera na mwaka twena maitha ya maingi utheri na twena maitha ya maingi utheri itukuromba taitumu ne security ya utokaria ngekoro ikwarwo hangwa na twe akoro tochokerwa ni mbito karara abiana. Cha kushangaza mama akienda kichaka Marala kuja na nyazi tunaletewa mahiti. So ninaomba tafadhali MP wetu Mheshimiwa the President Ruto na hiyo ofisi yako ya chini, although tunaona DC na OCS wanang'ang'ana sana kufukuza ngamia. Ngamia ndio wanatawala jangwa letu. Sasa tunashangaa jangwa iliuzwa ama tulikondisha, sababu saa hizi njaa ziko kwa mashamba, hatujavuna, walilisha yote kwa mifugo. Tukwete sukuru ntuma mozi botiari neta na na mwana mundene areta garepro mwana na mwana atebwetha cha family planning tuonana baketha wana kinya mimba cia mapema imwe ibo kuona Rwanda ikuonekera ngakura ciongo icio yerwe Ogwende beto manto makire atongore abaokaria atongore babaokaria batongoretwe ni komanda wa polisi iba ibumiretie na kuga bakarutha paturo nturaino kinyake theno etoka ukarepu mwegoro kumanatho royo ke amwathi orepu bangi kwa hivyo ni tukoromba thirikari yetu tukufu turua batu twengelwe thirikari bulo ano togerwe kambe na kinya kwa pio tuzo nambi thirikari yetu na nyantero togerwe mbi. Kwa hivyo hii serikali ya mfumo ya Mheshimiwa Ruto ifanye kazi mwanga yongwa serikali yetu neritengwe hiyo area nataka tutaanza patrol kabisa na ile zingine tulikuwa tunaendelea na tumejua mahali iko shida tutafika tu tuangalie hiyo maneno. Ile ingine ilifanywa siku ile iko kwa ofisi yetu pale na inachunguzwa. Sasa tu hapa kwa sababu nyinyi na mtalima. Bila wasiwasi hakuna mama atashikwa afanye chochote ama mwanaume. Na tutapeana namba. Ukiona hivyo ngari iko pale, haraka tumefika hapo muulima na amani. Tumeelewana. Hatutaki hizi mimba kidogo kidogo mnasema. Watu washikwa kwa hatutaki. Tumeelewana hapo. Kama mtu wa Tegembe North, Petan Class, Chabari. Nyuma ya kanji ya magavana na thirikari nene wita mbere na kwithira be kuchanie iguru riegie wandikani bwa mabithaa ba UHC onto burabutirite mabithaa babati kumenya mwerekerayo ngwataniro ya mabithaa barabe ya nanda weibethirite be ichumiria kwithira bakioria COG na rwanyiro kima bwa mwiri kwithira be karambi nenya witikaniria pura mabithaa baba kethira betetheka antu akwithira bakielanira miario kana murio muthuri murio kinwe wina riboti na njire kinyanirite Kiama kia arigitani kejani ndawa bagwatanite na bangi nandi bacumirite na kutha bagitetera arigitani baria bandikirungurwa Universal Healthcare nikira bakonda na ikaunti chonde ne Kenya chito chikibandika permanent and pensionable kwa tueka andikwa baba UHC ibotethia amiru bao kana ibotethia antu ba miru na thirikari itikwenda kubandika permanent and pensionable ibaba rekedia kibeta ki national government bet no be permanent and pensionable kethura bubu ti possible thirikari nike budget yaandike antu ba permanent and pensionable na itumirite miaka mingi lakini thaiji Council of Governors kekwenda igo test our patients
turenda kwira COG kana Council of Governors we nara governor wetu mutuma akara turenda mutuma ire COG atri ibatigane amantoja universal health coverage mbeche iwire oge national government 6.2 billion ichitumira goto convert permanent and pensionable terms bagwitokeja kuthonda bo butitha bakirikithwa bo baketha be mustari jwa mbere gwita mugomone niketha bo baketha bakinyirio ntububu tukauga thirikari na badimana katabia itebui nonto rira mbeca itekiriki budget bataragia thai ciekirwa 6.2 billion 6.1 iro tukuona bakirunga baba kauga mbeca itekungana na governor wa Tharaka Nithi na uthoku na ntubogi baba mwere muno na rwari rwa ukaruthikira irwari rwa rwiragurwa muntu wina nkuru enthuku. If it is not PNP, then I believe things are going to be crazy. It's going to be a bit messy because we'll get back to the street. We are not tired. We'll battle until the last minute. Mantu je ujare go karika mweri je jwethira tugachoka street ine tutira tuna hospitali ine tunaenda kweza tugitangwina are afya because bawi watu reaga Muthuri Murioki Waru TV mutija kangangi Kathasha mwanya muno kiwa Muthuri Murioki na ntobori boti unarikana kiuria geto ntukwerwa retwe kuria re mubungi okuno uri kuona nuwiretwe ni uritingwe bwawe mwankanende rikana kwithira ukiaraniria batu okulukira namba yetu SMS niyo 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gichokyo gya kuobura yo tukinyila methene to ya mbeto atonekanya kunogoka nini enduta chokera ni ati MC wa Kirangondo nonekete nende kwithira kia aritwa baskuru ire itaukiri kanira na barabata ukiri ni chunchebe mwire uniform narakuwa nonete skuru nyingi ana bageta skuru na ngweta mbuki ibonto akwenda kwithira agetethia skuru inyuma akaitate kuraya ugeta kuraya Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come.
Manze, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Poshmark Meru College ni kwa kanya arito bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkoro kito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bada. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndeze. Mbie mwende. Bado mwenyewe tuchoke bonde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwingima ya Lea Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini karea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified with Flour na jolonekana na magurija mega buru Na ni tamu. Toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea Premium. Ngako watogeni orengi na katho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu kumane na kiuria kietu kira tukuritie ntuko yeru ari mubunge kunuriko na nwiriritwe uritingwe bwawe mwankanende kwina ntomiri chomba kwithira cietu kinyira methene yetu ya ndeto na rakwo kwa Tharaka hakuna maendeleo jiji hata barabara hazipitiki kwa kuwa MP ni Dan Kele. I am not happy with him. He passed finance bill and impeached Gachagua, to hell with him. Akiwa kuanikia Fakadhera Southimenti, MP wangu wako sawa lakini bando na ngoja lami Kiarango Dr. Mweti. Kwa Mairi mpini Dr. Mutunga in Tigania West, we have nothing to celebrate. Kweonge okwithira kiwa mubunge okwani Dan Kele hakuna kazi amefanya one term. Itambere na kwithira kiaraniria batu na twatire to kwithira to kithoma ntumirie kuwa urayo to kinyila methene yetu ya ndeto twicho kirani ati MCA wa Kirangondu Morris Darangwene yanite nguo cia skuru kiana barabaturana mawathe na arakuwa abwethete onyuma yawe kwithira kiona na baba inge ikabeta skuru na nguitambukie noreti achiari barabena na bamawathe kwithira bakireka akuithaniana no tire na ibakwithira beba turia wero nibo kienda bakethira bakiamukira tethio kuma kithirikari nene. Marion Karugi na tumenyethia shuna njira ikinyanirite. Challenge ya twana tutu inge twa tutu ebondi differently tutikuomba ita skuru bwana ndo tutina uniform bae na uniform breta tant ndare na coordinator ampa marieto ya
twana tuguma different schools ina Kirangondo want na ndombo bathimira uniform na icinko bareterete ruari riri thithiara kiao na reo tetheria na baraba cia ribataukiri ni sunsibia mwere MCA wa Kirangondo Morris Ntarangwi na thimirete na ba uniform ya sukuru akiwa bwethetie thithiari ira kuringithia nkoro nyuma ya kuona na ba bamwe bathiriri burune nguo cia sukuru na cia ribo batena kainya message kwa ira nene ni kwenda kuona ana betu urethora mtu na ate akarika na status ikari enio na ko benefit na thirikari na kuona kindu kira bati kuona no toto tina right ya kuona kindu kya government ndi na mpango yo bawuriria kandi certificate ya disability nikenda ciari baraba to ciumba kana baba te kuumba hinya umenyana twana tu pomba kudwa bakiona kitira yethora kiuma ke government every month bakiaria aciari bana ba ni bona nitio kenero tethio bu na bena wirigiro bote thekankuluki ni huduma cia thirikari ukulukira MC uyu wo twika muciari arita atathuguma bila thuguma bakara muthenya ntukwe rwine agetha ina murio yungi watuka atumba kwebela au atagutetheria mwana ora mwana aretwa certificate ethira atina certificate number utisha akaregisterwa aciari bara batharimina na ba ni bakuru baba itha micie ni baba turacie ni kenda bona utethio na bathoma yana bangi twina twana tutwingi twina ugwetu nturene mwana nejire na kisusi kya muri kimwe kiti sawa lakini musiari okay antayo kenjukumu yo muturi ke public ombo tetheka baba ingilete mesie baba ingilete nyumba ukona musiari nayo takurita ngwesi yake kethwa ni town kethe mu biashara atia ingilete kana nyumba kakarethia ntuko kagethwa kena kinyeru mweko irakaria kaingili ninkuwa ingo appeal otema kosa musiari wena yo kwithrowa mwana wena kaulemavu kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Tugita mbere ni ati ura wari minista wa Roe kithirikari ya Kiraito Mishek Mutuma nethirite akimeneria mutongere wa DCP Rigathi Gachagua akiwa utekio atethia akio memero rirakarerete tikia munini wa rais na chokiete oria rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki kwithira bakiromera kuritira Kenya ngwe na kurea kuthikira ituma kia one term kirage kuringanithwa na rutere ruregana thirikari. Dennis Mugendi gatumenyithia chuna njira ikinyanirite. Wewe Ruto, wewe Kasongo. Nilikuwa natarajia atueleze vile atatufanyia, lakini hao yote atufanyii. Ni nyimbo tu kila wakati mastingo mara tunasikia one time. Boni ugambi wa minister Mishek Mutuma Ntomojuri uria ari minister thirikari ni ngavana wa Meru au kabere Kiraito Murungi na rira Amiru ni beimenyere mono na mutongerio wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua tontu twa gwitekua ijambawa ikirite mugutongondu tontu ri arari munini wa raisi utebu aguna nabu Amiru marimo oko wa siasa Kiraito Murungi na nditanira mbira siasa ni interest ndio mbona achonko bawa you scratch my back I scratch yours ibo kubito karika nende ndiaria bo don tonto kwa rwa inkwenda kuria ora wa reform deputy president Rigathi Gachagua ndi muri shuda bi kai na sabita thirikari ne myakele ndendo muri atire myake yonde asabire ke thirikari ni project iriko launch ndene Meru ni anabana ndene Meru recommend ba probutwa kiri Ethiopia national government tole ile to kwa yonde ni zero. Rais Ruto na munini wawe Kindiki nabo akabera bakamakua igaragara ya kabuti kanampo msiaruo cia bareba kuwa one term county ya Meru ibathithie witi na mbere bura babangenie kurio kurikana sukuru ya Gembe campus Community University College bathondeke barabara ya Korena ingi na mirandi ingi. Niulize mtoto wetu Profesa Kithure Kindiki na muomba pamoja na rais wetu His Excellency Dr. William Ruto na waomba wasizikise hayo maneno ambayo ni ya upuzi na sio ya watu wote wa sehemu ya Meru, na waomba tu
Yale mambo walituambia watatufanyia, uendelee kutufanyia hayo maneno. Kuna university campus ya Chuka University hapa ambayo iko Kiegoi, na tungeomba hiyo university ipromotiwe iwe University College. Hiyo ikifanyika itawasaidia watu wengi wa hii sehemu. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Tugita na mbere ni ati murimi umwe kuma Ntere Chiamara nethirite akithirema bunene kiurimi bwa ethirite akiongania imera nkabo kinegeni mpongo urotwikite ngerekana kiarimi baba ingi nonekete kwithira kithara bunene kiurimi bwa mabokando nguku mario na inya kwithira akirithia bunene na inya matunda ya dragon na mwandiki wetu wa Ndeto Mati Mugambi ethirite akimuliongira na gututumira riboti ye. Enda kugwatithia irio maturani na nkinya wikira mbeca mubuko ituriongirite arimi ba mutukanio mbari cia kanini wandia mwembe kirigicigo mbunge kia Mara. Ndimaga into bibingi, ndimaga ng'ombe, ndimaga irio bya kuria mpempe na mbosho na nchugu na into bingi ta ndengu ndoroko biu bionde ndimaga. Abande muremie gwakwa marigo menao ndi ngurwe ndi nguku. Niyo ndi murimi na nindi maga samaki, kalima nguku, kalima ng'ombe, kalima avocado na ankalima mburi na marigo. Batongoretwe i murimi uri nkuma Alex Kinegenwa Mpongo bataranitie mawega nkuthoma gutukania urimi na kurima imera mwanya mwanya kwa kagita kamwe. Aba kurima into tofauti no into bionde bitethero bire seasono leonde o dero ntokeda avocado ingokeda mpempe kirinto biubionde ndesiririe kurima uko diversify urimi bwakwa kana gwikira into mwanya ndara itheria ndona kagita kamwe marigo ni makugwa magakinywa na shilingi 10 gwatuika wendia tani na ngiri 10 ukwona. Amwe na bagikagira mbeca mubuko na nkinya gwikira irio maturani arimi babai bataranitie mathina nkuthoma raba bakandanaga namo tarimi maingi batakumba gukandana namo. Thina nene buru ni tontu wega bwetu nani ruji ne ruringe twonire tukuretera rwa tugitatia rwa tutethia karaini kara twekirirwo ruji rwa rwitagwo rwa kareke hare baiti tutarona umithio bwaru na project na bali challenges ile nkuona ogintu kionde kira kigitwe in that farm nikiendaga attention. Maybe ng'ombe aumba kulwala to mndu kethira na mburi ni ndwaru kana ukethira i murimo kwija murimo fulani ukagwata gintu ta avocado. Arimi baba muthia banenkanirite mataro kiria arimi barabangi bawithire arimi barabari magakimera kimwe kwa kagita kamwe. Ndikienda kwira mtu uri urimaga gintu kimwe ni murimi utimugi nontu indira bei yagwa we agwijaga kuthira buruka na mbure karega kula gutike umbaga kuona, and that is why ukuona murimi uri urimaga gintu kimwe atumba kwirumura nokia no maguta jagwitia ija itetie mono na jate akue twekero kuraja na barabara itebui barabara ile tukugira na shoti njega mono. Kiripotera Ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi. Kongina kuni ati ngavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire na aritete mukana yo murito kiaritingwe ba kaunti baraba kawatikana na unkumania awete oroka watikana kethireka matamu dharaba yo munene jwa watho. We are going to be very, very keen on making sure we take action on any corruption activities. And we are urging you, because we are going to come to you, to talk to you, and to make sure you take up ownership for whatever action you take at an individual level. So please ensure you do the right thing
ensure we give services without seeking for bribes. We are going to take very seriously any bribery allegations on any government officer going forward. We have already taken action in the past, but we are going to even be more serious going forward because we have some work to do and we must do it. Ni kazi katika health department, wafanyi kazi katika revenue collection, wafanyi kazi katika enforcement. Because those are the key sectors we'll be looking at, and also in our entire government, the entire government is that we're going to be very, very keen on making sure we take action on any corruption activity. Rikana kiuria gietu gia ntukwerware twekuria mubunge okuno uriko na nuiriretwe oritingwe bwawe mwankanende rikana kwithirwa kiaraniria abatu okulokira namba yetu SMS niyo 23578 na twatiri tukwithira tukithoma gichokio giaku atonekanya kunogoka nini enduto chokirani ati abamwe bakariba kumantere cha kibiriti batariretie kuria kwanirwa kwa ikiraba kuwa noteanilwa ithirikari ya kaunti kimantu yegie okima bwa mwiri ugeta kuraya ituchokerete nyuma ya kaitati kuraya. Kionyo majanine kibiritia ikwachine kadheri mpokene ndarene marigone mwankadharaka ndengone kunde Nowhere FM. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja meru njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guroyo nthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuku cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial star 423 hash. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco. Geria na Arua. Gura shares kenda kuigwatira kanya gaka. Kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia. Muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox. Nkuruki kuri na biewa bia okiumia bilani amwe na gift hampers, airtime, bikibiki, ngombe chego kama
fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na Arua, wichindira bie wa bibi. Nuntubwa nteto nkuruki, turiongere obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki no uriungire ndwanyi chietu ntere cha nkubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kinyaka Dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. Meru bwe tayari no kwenda kuthomera UK, Australia, Canada, USA, Europe kana UAE. Unipasi kuretereta university ya nthiguru yonthe mwarine jwaku mweri jokenda. Jumaine ntariki kenda mweri jokenda itokugwata ugeni Greenwood Mall Meru kwambirire thenya cia rukiri mwanka thaa 11 ciogoro. Ijo menye mantu mwanya jegie mathomo no chokurubiri byonthe bira winabyo biege kuthomera ome ya Kenya. Gutonya ni utheri. Nonto Wanteto nkurukiringa thimo namba 0758-333-666 kana 0723-669-707 kana tuliongere kiri website www.unipass.co.ke. Unipass, your trusted stand and broad partner. Mimi twende. Boss, uko sawa? Niko sawa, ni vile niko na calls mingi. It's a busy day, you know. Kazi lazima ichape. By the way, nice background. Faster speeds, better experiences. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote ulipo. Hamwezeni wait? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngakwata ogeni orengi na nkatho cia mwanya muno no tuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietwa twithire tukiailia imwe cia ntumiri ira ciithirite cietu kinyila methene tu ya ndeto kumana na kiuria kira tukuria mubungi okuno uriku na nuwiritwe ni uritingwe bwawe kwa kuwa mubungi okwa ni Raim na gutingwe atobwithiritie hinya imwe mutuma kumantere cia thirai kwa kuwa akome from Imenti MP Raim abure kabisa one term imutembei kumakalimbene huku hakuna stima Dan Kiele one term kwa elo John Githinji kumadaraka nithi John Gitonga no wow kiwa kuwa John Githinji kumadaraka MP George hakuna kazi akonayo kiwa kwa Dan Kiele hakuna kazi amefanya huku Egembe Central one term siku zote. Tuichokirani ati akari Mboroga wa dini ya Kibirechia hibatariretie kuria kwanirwa kwa ikira bakuwa ni uteanirwo thirikari ya kaunti
kimantu yegyo kimba bari wa chibitarira yonka enteri wetina mathaga kaninya ndawa ontubura botuma bakethira bagieta ngendo indaje ibo kenda kwithira bagichoa utungataga kimutegi haina chiona njire kinyanirite. Kariba kibirichana muno bamboroga na kiborio ni bagutariria thinira bagukurukiriwa kibotungata bwa mwiri guntu guku bakiuga cibitarire ri karibu nabo ni amboroga na batigutetheka ni oburu araba kuga kwina kagita yari na matanite nde batikomenya na ata kwathire cibitari yetu mboroga akiborio ni cibitari yetu ni ri matanite ngobendie kwita turatunywa manases jareta matanite jaraura ankwire muntu atagwo tuko akogyo cibitari au naru nyaka ajua nonga yani gokia akwikana atige nonto twina cibita tutina mandagitari yako yotuko tuiba ukwa muno batakinya narabetete cibitari nonto itwono tethio kuma kibo tuko itwona matanite muntu etajagwa kogenga kairwa kana au tuko achokanga okaire no te kwinyo goku nene kwareo thai kwina thina kwina challenges cia thina inene muno cibitari yetu ni ringithirwe gitara covid yari maternity wing tutije na tawa karire kinya yo ni kwenda kwithirwa ejukiretu atu aketha indawa je gwikitata echione tari wa mbere kinya ana babetu bakenda gwita kwerwa anaku akuna ite itande bya thamirwe bireta tutije bietire na igitara kiraito ira nayo cibitari thira tige kiborione ite ndawa na kinya sobuiga no tukuthiruka kunde na ndawa cia pressure yondo pressure na sukari akuna iromba rendi kirengabano wa Meru mutumanto ithingia kubaruthira cibitari no kaingo batiga gutendwa bono ntobo kwaga cibitari akubi nabo ya tukoromba kinya county government etwigirwo masi echoke ejethithia renovation cibitari yetu na kwena kathina tone unduma kwa tukoromba buru itochokerwe cibitari matanete echoke na nasi basoke utuko kankoromba kwa heshima kubwa turinkia iyo mambo wangarie na wingie bure tumburi ikarije ka itiganiritwe kinya wethwa twina mujumbe nte kumenya wewe ngwa ngiraundi atonekaga kwau nege na gitabura negerira tumaguru na atige gwicira na gwicithite kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru nyokambitaga ki Mutegi. Kamiti ya waandiki bwa watho deni ya Senate rwari baliongirete MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi bokenda ubaritana kubwithe mawatho yara yatiringithia na njirete buya kariba kaunti kirwaria na Weru TV Senator Danson Mugatana na rombete muthomi Njuki kwithira kireka wichukumania na ngwichia mbunge. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwandagata mbotune maseneta zirukire gacitire bararukira kamiti ya budget ya MCs ba Tharaka Nithi mibango itu twanete kuba bathire undu konge na twina kinya seneta Isa Jumungoi uratu kwina lakini kutiba Nairobi turiaga nuntu bakuthomithia na gukuria kamiti cietu especially cia county assemblies ka Kenya emunde twina nafasi ndogo muno tukomana na kamiti ya registration bakuma guhubarathi mwanka kaunti muturia Embu kurikana na MCAs wa Tababa Seneta Mungatana akiarioretie mawaziri ma kaunti amwe na governors kunenkagira MCAs kanya kuruta ngugi yao. Delegated Legislation Committee wants to make an appeal to all governors and to all members of county assembly that the power to make regulations is a donated power. It is not your power. It is the power of members of county assembly through their delegated legislation committees. Do not usurp the powers of the county assembly. Do not make regulations that are hurting our people. We want to insist again, you are not elected. You members of the county executive, you are not elected to make laws. Your work is to execute the laws that are passed by county assemblies. CS baritongoreti maspika baokiri mutaratara uyu mono gututhomithia buria komiti ira bateria kuruta wira magutwe turenkera kanya kinya ka kuthie Senate as a committee kenda tuthie kuforma na ku benchmark buria maruta wira as a committee ya county assembly kiri mauntu maria makurutha mawatho maria
ma kaunti na mawatho maria makugururia mwananchi wonthe wa kaunti ene yetu ya Tharaka Nithi. Kwira wananchi ba Tharaka Nithi twagwa twanjira ni Senate seria iria igukurukua tugaiscrutinize wega kenda mwananchi atikainyirike itikia brada thoma twagire implement kenda at least rira gukubanga bangwa bechi kionganirwa enderewe tukurukia finance bill rero thieta gukurukia to make sure ikuthingata mitaratara ire batie Keripotera Waru TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabithe Kathasha mwanya muno kiwe Paul Kabithi nonto bwariboti watu ithira tukia elimu chiantomeri kuwa kuwale na mkazi wa Gembe South na John Paul amezidisha maendeleo, tunampenda sana. Akiwa kwa Waru TV ngwene ritibubuya ikimathi akuma gishiko bunge kia Gembe North akuwa kwa mbunge wawe ni John Paul. Hakuna kazi kwa kuwa muyumbe wakwa ni John Paul Gembe South na ditete ngwe muno ni pita kumantere chia kiegoi. Hai Wero, mimi nafurahia na viongozi wetu juu kazi wamechapa vizuri. Hatu idhia tukiaidia na ruruterene rwa Facebook wetwa tumwitatia aretwa AMB KM ariwa these members of parliament are shame Tumeru akiwa kuwa I am from South Imenti, my MP ataida home, hakuna kazi amefanya. Mobonge TJ hakuna kitu ametufanyia. Barabara ya Mutwati ni Dhokangi. Hiyo ni pita kutoka Matangine Village near Red Canteen Gembe South. MP John Paul Mwirigi, huyu ni MP wangu, ni mchapa kazi sana, lakini Ruto amewanyima pesa za maendeleo. Kathasha mwanya kiwe bomba kwithira wetwandikira SMS eku na kibonde bara bomba kwithira bekinyanilia ndeto chieto chia Weru thaimwe oni beto awini wa Kinyero mwana leto mathithio tukobwerware au Kari Purity Richard.